Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa se DRC ni igihugu kiri muri Afurika yo hagati, Central Africa, cyuje ibitangaza n'amayobera yihishe mu mashyamba, ibiyaga ndetse n'imisozi. Ariko nubwo ifite ibi byose, ndavuga ubutunzi bukomeye, kiri mu byibasiwe n'ubukene bukabije, indwara z'ibyorezo, intambara ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Ibi byose bigaragaza ko ubutunzi bw'ibihugu bidakwiye gupimirwa gusa ku mabuye y'agaciro bitunze, kandi ubuzima bw'abagituye buri mu kaga. Congo ni igihugu gikwiye uburenganzira bwo kwirengera, kurinda ibidukikije byacyo no gusaranganya ubutunzi bwacyo mu mahoro ndetse n'ituze. Kikaba igihugu kiri mu mutima wa Afurika, gifite ubutaka bunini buzengurutswe n'amashyamba manini y'inzitane, Congo Basin Forest, igizwe na 60% by'ubuso bwose bw'igihugu, ndetse rikaba ishyamba rya kabiri ku isi mu bunini nyuma y'irya Amazon, rifite ubuso bungana na kilometero kare 6,700,000. Uretse uburanga bw'iki gihugu cya Congo, usanga hanarangwamo ibintu bitangaje, bidasanzwe ndetse bikanatera ubwoba benshi batuye isi, bitewe n'ibyo babona bikorerwamo cyangwa se biyibamo. Ibi birimo ibinyabuzima bikomeye by'amayobera, imico y'abaturage bamo imyemerere ya kera, ibikorwa bidasanzwe byabaye muri aya mashyamba ya Congo, amajwi y'abantu ateye ubwoba yumvikana muri aya mashyamba, ndetse n'amabuye y'agaciro yagiye avumburwa ahantu hadasanzwe, ndetse n'abantu batangaje bayiberamo barambije muri aya mashyamba ya Congo. Rero hano ngiye kubatembereza mu isi y'igihugu kijejeta ubutunzi bwinshi muri Afurika, ku bintu 11 bitangaje kandi bidasanzwe biboneka mu gihugu cya Congo. Ifite ubuso bungana na kilometero kare 2,345,409. Kikaba igihugu cya kabiri mu bunini muri Afurika nyuma y'igihugu cya Algeria. Ni igihugu kandi gikubye u Rwanda inshuro 89 zose mu bunini. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Mfura Chris. Stay tuned. Ibiteye ubwoba kandi binateye kwibazwa mu gihugu cya Congo ni indwara mbi yica nabi, iri ku mwanya wa mbere, yitwa Ebola Hemorrhagic Fever, EHF. Ni icyorezo kidasanzwe kigufata ukava cyangwa se ugatongereza amaraso ku hantu hose hari umwenge ku mubiri w'umuntu. Iki kinyagwa kikaba cyarabonetse mu ntara ya Bezi Congo. Ni indwara yagaragaye bwa mbere muri 2009 mu ntara ya Bezi Congo, ubu ni muri Central Congo, Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Rero yaje kuba kiziritse ku muhoro gasiga kawuciye mu baturage, abashakashatsi kubera uburyo yica vuba, kandi ntigeze imenyekana na mbere hose ku isi. Naho ibimenyetso byayo ni ukuvira imbere no hanze y'umubiri, nko mu mazuru, mu maso ndetse no mu kanwa, umuriro mwinshi cyane, kugabanuka kw'amaraso vuba cyane, gupfa mu masaha cyangwa se iminsi mike mu gihe udakurikiranywe byihuse. Naho ibitangaje ni uko abantu 3 ari bo bayanduye bwa mbere, ariko muri bo 2 barapfuye mu masaha make cyane. Virusi yayo yari nshya cyane ku isi yose, ntabwo yari yarashyizwe ku rutonde rw'izindi virusi mbi cyane zizwi nka Ebola, Marburg cyangwa se Lassa fever. Rero iki cyorezo gishobora kuba cyaraturutse mu nyamaswa z'ishyamba nk'udukoko cyangwa se uducurama. Naho impungenge zihari nuko yari nto cyane mu bantu bayanduye, naho ubukana bwayo n'uburyo bwayo bushya bwatumye ifatwa nk'icyago gikomeye kizagumya guteza ibibazo bikomeye mu gihe ubwandu bwayo buzaba bukomeje gukwirakwira mu bantu benshi. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga ubupfumu, imanzi, mirumbu n'imyuka yo mu mashyamba ya Congo, kuko mu myizerere ya gakondo yo muri Congo harimo imyuka yitwa mirumbu, ibaho nk'imyuka y'abazimu cyangwa se y'abahanga ba kera bacyuye igihe. Iyi myuka bivugwa ko itura mu mashyamba, mu mazi ndetse no mu bicu, kandi ijya yihinduranya ikagaragara nk'umuntu, igasura umuntu mu nzozi cyangwa se igakoresha amagambo binyuze mu bupfumu. Hari abaturage bemeza ko iyo ugiye mu mashyamba udasengeye cyangwa se udafite intsinzi, ushobora guhura n'imanzi cyangwa se ikiyoka cy'umwuka kigagukubita umuyaga ugashiramo umwuka. Gusa nubwo izi nkuru zifite imizi mu myemerere ya kera, ariko hari abashakashatsi mu mico n'imyitwarire bita anthropology bemeza ko ibi bifite ubusobanuro bufatika mu kurinda ibidukikije cyangwa se kwigisha abantu kubaha ibice by'ishyamba nk'ahera. Ku mwanya wa gatatu dusanga amabuye adasanzwe yavumbuwe y'umuriro, yitwa Black Stone for Electricity. Mu mashyamba ya Congo havumbuwe ibuye ritangaje abantu bita Black Stone, rifite ubushobozi bwo gukora amashanyarazi. Aya mabuye avugwa cyane mu duce twa Kivu zombi, aho abaturage bavuga ko iyo ukoresheje amazi
cyangwa se rigakubitwa n'icyuma cy'amashanyarazi rihita ritanga umuriro uhagije. Ariko hari amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uko abantu barikora ku gitanda cya meta rigahita ritanga ishyiga ry'amashanyarazi rishobora gukwirakwiza n'umuriro. Ariko hano ibi byatumye benshi bibaza ku ikoranabuhanga ridasanzwe ryagaragaye ko rishobora kuba rigiye gusakaza imbaraga za batiri y'amashanyarazi mu karere. Gusa hano nubwo hatariho ubushakashatsi buhagije bwo kubihamya 100%, ariko bikomeje kugenda bitera ubwoba benshi bakeka ko ari icyanzu cy'ikoranabuhanga kizaba intandaro y'ibitari byiza muri Kongo. Ku mwanya wa 4, hano reka mbinjize neza mu mutima w'uduce tw'amasaswa y'igihugu cya Kongo, aho ubutunzi kamere bwihariye buherereye munsi y'ubutaka butatse agaciro gakomeye cyane ku isi. Hari uduce twuzuyemo zahabu, diyama, cobalt, cassiterite, by'umwihariko kuruta y'ikoranabuhanga ibuye rikomeje kwifuzwa n'ibihugu byoroheje ndetse n'ibikomeye ku isi. Kuko iyi koruta ni ibuye rikenerwa cyane mu ikoreshwa n'ikoranabuhanga rya telefone ngendanwa, mudasobwa, drones na satellite. Kongo ikaba ifite hafi 60% wose w'umusaruro wa koruta ku isi yose. Ubu butunzi bw'aya mabuye buboneka cyane mu duce twa Ituri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'amajyaruguru, cyane cyane mu turere twa Rucuru, Masisi, Goma ndetse na Walikale. Kivu y'amajyepfo nko mu turere twa Fizi, Uvira, Karehe ndetse na Muemba, muri Katanga ndetse na Maniema. Ibi byatumye isi yose yirukira muri Kongo ndetse kurura ibibazo bikomeye n'abacuruzi b'imbunda bifuza kugenzura aya mabuye mu bice bitandukanye bya Kongo. Koruta yabaye ikimenyetso gikomeye cy'uburyo umutungo kamere ushobora gutuma igihugu kiba mu ntambara ubutitsa cyangwa se intambara idashira. Ku mwanya wa 5 dusangayo inzoka z'amayobera, ibinyabuzima by'ubwoba mu mashyamba. Amashyamba ya Kongo avuga imyato ku buzima bw'ibinyabuzima byinshi, ariko hari inkuru zidasanzwe zivuga ko inzoka nini cyane zidakunze kugaragara, zifite imbaraga ndetse n'ubugome. Hari ibivugwa ko inzoka zishobora kugera kuri metero 10 ndetse na 15 zitagira izina, kandi zifite uburozi cyangwa se imbaraga zo kwica inyamaswa nini cyane mu mashyamba. Inkuru zituruka ku batuye mu mashyamba zivuga ko inzoka zifite ubushobozi bwo gutwara umuntu, zigaragara rimwe na rimwe mu myaka myinshi, kandi ku bantu bamwe zifatwa nk'ikimenyetso cy'imyuka cyangwa se imyizerere. Abahanga bamwe bavuga ko mu mashyamba ya Kongo hashobora kuba harihishemo ubwoko bw'inzoka cyangwa se reptiles, ibikururanda byabuze ahandi ku isi. Ku mwanya wa 6 dusanga ingona z'inkazi nini cyane zitwa Nile crocodiles monster. Ingona ziri mu migezi ndetse n'ibiyaga bya Kongo, cyane cyane muri Congo River no mu kiyaga cya Tanganyika. Ni zimwe mu ngona nini cyane ku isi, zishobora kugera no kuri metero 6 z'uburebure no kurya umuntu wese zibonye aho hafi. Abaturage benshi bahitanywe n'izi nyamaswa, cyane cyane abajya kuroba cyangwa se gukaraba mu mazi. Izi ngona ni ibisimba bifite imbaraga zidasanzwe, zifite amenyo atobora amagufwa, kandi zigira ubushobozi bwo kwihisha no gutera ibitero mu buryo butunguranye mu mazi ndetse no ku butaka. Ingona za Nile ziboneka cyane mu tuyira twa Congo River, mu biyaga bya Tanganyika, Muero ndetse n'indi migezi mito y'utundi turere twa Kivu ndetse na Ituri. Ziba cyane ahantu hari amazi yisanzuye, imigezi ikomeye ndetse n'ahantu hatagerwamo n'abantu kenshi. Hari ingona izwi cyane yitwa Gustave, ikaba yaribasiye abantu mu kiyaga cy'imigezi ya Tanganyika ndetse na Rusizi. Gustave ahanini yitwa Man Eater kubera ko bivugwa ko yica abantu. Abahanga bavuga ko izi ngona za Nile ari zimwe mu ngona zifite imbaraga nyinshi kandi zituruka mu bwoko bugira ubugome bukabije kandi buhiga ku buryo burenze, bwitwa Apex Predator. Zishobora kugera ku burebure bunini cyane. Ababyeyi benshi bizi ngona basanzwe barenga metero 4 mu bunini. Gusa impungenge zihari nuko hari abacuruzi b'inyama z'ingona, bushmeat traders, bakorera mu bice bya Kongo. Bagabanya umubare munini w'izi ngona mu kuzitega bakazica, maze bakazijyana kuzigurisha ku bice bimwe na bimwe ku baturage ba Kongo barya inyama z'ingona, cyane cyane ku bice byegeranye n'ibiyaga n'imigezi, ndetse bikanatera impungenge zikomeye ku buzima bwazo. Ku mwanya wa 7 dusanga ingagi z'imisozi n'intambara zizirinda. Mu ishyamba rya Virunga hari ingagi z'imisozi, mountain gorillas, zitaboneka ahandi ku isi, kandi zimwe mu nyamaswa ziba mu muryango wa muntu. Izi ngagi n'ubwiza bwihariye ku bidukikije.
ariko aho ziba ni mu gace k'intambara, aho abarwanyi n'abacukura amabuye bagenda n'imbunda hafi ya buri musozi. Abarinzi ba pariki Rangers muri Virunga bamaze gupfusha abarenga 200 mu myaka 20 ishize barwana ku buzima bw'izi ngagi. Umutekano muke utuma ubuzima bw'izi nyamaswa bukomeza kuba mu kaga, ariko abahanga bemeza ko izi ngagi ari ubutunzi bw'umubiri n'umutima bugomba kurindwa bihagije. Ingagi z'imisozi muri Kongo zifite agaciro kanini ku bukerarugendo, ecotourism n'ubushakashatsi bw'ibidukikije, aho inyungu ziva mu gusura izi ngagi zifasha mu kurengera ibidukikije no guteza imbere imibereho y'abaturage muri ako gace ziherereyemo. Izi ngagi zifite uburumbuke buke, mbega usanga ari nke cyane, rero zikenera kuba mu miryango mito, bituma buri gihingwa n'ubuzima bwacyo bigomba gukurikiranirwa hafi n'ubuhanga bwa siyanse butangaje, kandi usanga zitungwa n'ibyatsi n'ibimera byibera mu mashyamba ya Kongo. Ku mwanya wa 8 dusanga amajwi y'amayobera avugira mu mashyamba, inyamaswa cyangwa se imyuka. Amashyamba ya Kongo cyane cyane rya Ituri, Salonga na Mayiko ni ishyamba rinini kandi ry'inzitane ku buryo ujyamo nk'umushyitsi ubona ko ugeze ahantu hadashobora kumenyekana n'ikirere. Icyakora kimwe mu bintu biteye ubwoba bivugwa kenshi n'abaturage bahaturiye ndetse n'abashakashatsi ni amajwi atumvikana haturuka aba yumvikanira mu mashyamba nijoro, rimwe na rimwe ku manywa. Ayo majwi akubiyemo gutaka k'umuntu utaboneka, ijwi rimeze nk'iry'umwana uri kurira hagati mu ishyamba. Ibirangirana n'urusaku rumeze nk'urugomye rw'inyamaswa zitazwi. Ijwi ryumvikana nk'iry'umuntu uhamagara undi mu izina rye, ariko ntihabe hari umuntu aho hafi. Bamwe bavuga ko aya majwi ashobora kuba aterwa n'inyamaswa zitaramenyekana, cyane cyane kubera ko ishyamba rya Kongo rifite ibinyabuzima byinshi bitaravumburwa. Ariko ku ruhande rw'abaturage benshi bemeza ko ari imyuka cyangwa se amayira y'abazimu, cyane cyane ayo majwi yumvikana mu gicuku mu bice bizwi nk'ibyatsi by'abakuru, ibigize indaro y'imyuka mibi. Gusa hari abarinzi ba pariki ba Rangers bo muri pariki ya Salonga na Virunga bavuze ko bagiye bumva amajwi y'abana barira cyangwa se abantu bavuga ururimi rutazwi mu ishyamba, ariko bagerageza kwegera aho ryaturutse bakahasanga ubusa. Ibi byose byongera urujijo ruvanze n'ubwoba, bikagira n'ingaruka ku bwenge bw'abantu bahakorera igihe kirekire. Ku mwanya wa 9 tuhasanga ibiti bitangaje kandi byihariye bitaboneka ahandi mu isi y'amashyamba y'igihugu cya Kongo. Aha haboneka ibiti nka ribuyu ndetse na muvura. Ibi bimwe mu biti bizwi cyane n'abaturage, abanyabugeni, abubatsi n'abanyabukorikori ndetse n'abandi kubera gukomera no kuramba kwabyo. Abaturage bakoresha ibi biti mu bikorwa bitandukanye kubera ko bifite imbaraga nyinshi kandi bikaramba igihe kirekire. Ibi biti bifite akamaro kanini ku buzima bwa buri munsi no kuzamura ubukungu bw'igihugu, kandi bikoreshwa mu gukora intebe, ameza n'inzugi, ndetse bikoreshwa mu bikoresho byo mu nzu, kandi byifashishwa mu kubaka amazu no gukora amapamba bitewe n'ubudodo n'imbaraga bifite. Ubundi abaturage bavuga ko ribuyu ndetse na muvura ari ibiti by'ingenzi cyane mu mashyamba ya Kongo, kuko bidatanga gusa ibikoresho byo kubaka, ahubwo binatanga agaciro mu bukerarugendo ndetse n'ubushakashatsi bw'ibidukikije. Ibi biti bibaho imyaka myinshi cyane, bigatuma amashami n'imbaho byabyo bikoreshwa mu buryo burambye, bityo bikarinda isuri n'ihindagurika ry'ikirere mu mashyamba. Uretse ribuyu na muvura sibyo bihaboneka byonyine, hari n'andi moko y'ibiti akomeye kandi y'agaciro muri Kongo. Urugero, hari ibiti byitwa lovowa bikoreshwa mu gukora inzugi, ameza n'ibikoresho by'inzu kubera imbaho ziramba kandi zifite ubwiza butangaje. Hari kandi igiti cyitwa Shrubbernadia sereti kandi kizwi nka Congo zebra wood. Imbaho zayo zikunze gukoreshwa mu gukora ameza, ibikoresho byo mu nzu ndetse n'imyubakire kimwe n'ibindi bikoresho byabyo. Ku mwanya wa 10 tuhasangaho igisimba gisa nka dinozoro cyitwa mokeremembe mu rurimi rw'Iringara, naho mu rwo ndi kuvuga bigasobanura uwigenga mu mazi cyangwa se nyirimigezi. Iki ni igisimba kivugwa cyane mu mashyamba ya Kongo, cyane cyane mu gace ka Rikura. Gikekwa ko ari dinozoro yo mu mazi, cyane cyane mu kiyaga cya Lake Teri, nk'uko abaturage bakomeje kuvuga ko gifite ijosi rirerire kandi gifite imbaraga zidasanzwe. Umubiri nk'uw'ingona, kikaba gikomeye mu mazi kuko gishobora guhangana n'inzovu ndetse n'ingona mu mazi. Kandi giteye ubwoba
kuko gishobora kwica izindi nyamaswa. Nubwo nta gihamya gifatika kiraboneka, ariko abashakashatsi benshi bagiye bashaka kukibona. Bifatwa nk'icyitwa cryptozoology, inyamaswa zidasanzwe zivugwa mu mico ariko zitaremezwa neza n'ubumenyi bwa siyansi. Ku mwanya wa 11 ari nawo wa nyuma dusangaho abantu cyangwa se abaturage bafite amenyo n'indeshyo ndetse n'amasura adasanzwe bitwa Baka Pigeons telepathy. Aba bibera mu mashyamba manini ya Kongo, cyane cyane mu ishyamba rya Ituri no mu ishyamba rwagati. Ahabarizwa ubwoko bw'abantu bitwa Pigeons cyangwa se Baka Pigeons, banafite amazina yihariye aturuka mu bwoko bwitwa Mboti, Aka ndetse na Debatwa. Aba bantu nibo baturage ba mbere bamenyekanye munsi y'amashyamba ya Kongo, kandi bagifite n'imibereho ya kera cyane ishingiye ku bakurambere ba kera. Aba batonzwe n'ibimera no guhiga inyama z'inyamaswa z'ishyamba. Bakaba bafite imiterere idasanzwe, aho usanga umugabo mukuru ashobora kuba afite uburebure buri hagati ya santimetero 135 n'150, ibintu bidasanzwe cyane ku bantu bakuru. Kandi bakagira amasura afite umwihariko kuko bafite amaso atukura cyane ndetse bakisiga n'ibumba mu maso risa nka chocolate clay. Iyi sura yabo yihariye ituma benshi bababona nk'abantu bafite amayobera cyangwa se undi muryango w'abantu wihariye mu bantu bituriye mu yindi siri munsi y'ijuru. Kandi bakagira n'amajwi yihariye cyane n'imbyino z'umuco wabo zitangaje cyane. Ibyo baririmba mu mihango yabo nko mu buhigi cyangwa se mu mihango y'imizimu bifite ijwi ry'umwimerere, rimwe na rimwe rikifashishwa mu bikorwa byo gukora indirimbo z'amajwi y'ikirere, ambient music. Naho ubuzima bwabo mu mashyamba nuko batuye mu mashyamba y'inzitane, aho bubaka amazu akozwe mu mashami, amababi n'ibindi bikoresho by'ishyamba. Baza amavuta, imiti n'ibimera by'ishyamba ku buryo budasanzwe, harimo nk'ibivura byitwa ibiti bivugana, bivugwa ko byifashishwa mu buvuzi bwo kuvura uburwayi bwananiranye. Babaho mu buzima bwo guhunga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ingabo n'ibigo binyuranye byagiye bibambura ubutaka bwabo, babafata nk'abantu batari abateye imbere ndetse bakabimura ku ngufu aho batuye. Pigeons bagiye bagirirwa nabi mu mateka, baricwa, baranyagwa ndetse bamwe mu mitwe yitwaje intwaro ibakoresha nk'inyamaswa y'umuhigo wo guhigisha mu ishyamba. Imibereho yabo yihariye ituma benshi bababonamo nk'abantu b'umwijima cyangwa se abakurambere bo hambere, kandi ibihugu byinshi byamaze gutanga inyandiko zisaba ko barindwa byihariye nk'umurage w'isi, by'umwihariko mu mashyamba y'igihugu cya Kongo. Naho ubwiyongere bw'abanyamahanga muri Kongo bikomeje gutera inkeke, kuko Kongo yahindutse paradizo y'ubutunzi bw'ifaranga ku banyamahanga benshi bashaka kwinjira mu bucukuzi bwa zahabu, koruta, diyama, kasatelite ndetse n'amashyamba. Hari kandi amashyirahamwe, ingabo z'ibihugu bituranye ndetse na kompanyi mpuzamahanga ziboneka mu mashyamba ya Kongo zikora nta burenganzira. Abaturage bagira ubwoba kuko bazi ko amabuye atazabagezaho iterambere, ahubwo azabazanira intambara, ubukene n'iyangirika ry'ibidukikije. Ubucukuzi bushobora guhinduka umuvumo aho kuba umugisha ku baturage. Ese umaze kumva ibintu bidasanzwe byihariye kandi biteye ubwoba mu ishyamba ndetse no mu gihugu cya Kongo? Utanze igitekerezo ki? Gishyiraho hasi muri comment. Kandi niba mwakunze ibyo nkora, ibuke ukanda like kandi ntibagirwa gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris. Sawa, murakoze, naho ubutaha.